Ibe tingchua ilung ta pen mena na mai gu mara sam news kedai rein sa zeme ko na pumwangai dele. Zinai Kruke Zekrusno Sumage Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ne Tibet sai ka kamage Manipur District Churansampurge 46 Assam Rifle Bow Minahang Snadu Mbaikia People Liberation Army nai Manipur Naga People's Fort ne ambush je kapchen nibe Assam pe business Suman Swageri ki kyateche hago tebe mapa to go kai zakulum gai dele. Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ne Swargarin naunai pekidong mahange kecakrang kang lak ringe gu check pe gadele chige Assam gu Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ne saze state government ne state gu sipai zai central gu sipai chogu me puni tak syame baikia terrorist medung gigene chaidi mahanga Assam government ne lak ringe pera samria ga ligumje ai mekla ke pe gadele je saleng Zai Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma na saza pana Suman Swargeri kulong kya tepege mfui ibe kulomena tebelu nebelu gumze mfui ibe tuloide zai Suman Swargeri zina mfui zin takagule ize sale. Board of Control for Cricket in India BCC gu President Sourav Ganguly du Zinai Kruke Zekrusno Summage International Cricket Council ICC Men Cricket Committee gu Chairman Bampai Hang Kalangai dele. Aiza Anil Kumble ne India magu International Cricket Council ICC Men Cricket Committee gu Chairman Bampai tingum kuchum to galu bachang patabam pe so galu bachang Sourav Ganguly ne teurai rahang kalangai dele International Cricket Council gu Chairman Gretchen Berkeley ne sale. Defense Minister Sri Rajnath Singh ne Zinai Kruke Zekrusno Summage Uttar Pradesh haze langchum Zansi ke tatpege Rashtra Rasak Samarpan Pafle perkai dele. Chige Defense Minister Sri Rajnath Singh ne saz government armed forces sipai ramedu te mize ting tu su zala leizai ko per ramebege pachang de zai kada ko la leize ka chule. Zai Defense Minister Sri Rajnath Singh na Armed Forces Equipment Display Spire Megu Gimi Zai kada betelia be tador ge bamgai dele. Chige Defense Minister Sri Rajnath Singh ne Indian Air Force IAF Akas Ganga Timbong ne ponigu talent ibe skydiving tingim kuhum pe ne limkebe Rashtra Rasak Samarpan Paf Zansi ge tilia ga be ke pen samgai dele. The Indian Air Force IAF na punigu talent ibe skydiving tingim kuhum pe ne limkebe ga be tilia ga be dele. Zinai Kruke Zekrusno Summage Board of Secondary Education Assam High School Living Certificate HSLC Assam High Madrasa Special Examination Tingkum Changna Jangkaket Lucy ki kregu exam thagai mele nagu result pepet kai dele. Anui hai menane chile Board of Secondary Education Assam Sivane namai kum tingkum changna jangkaket COVID-19 pandemics rarit jene HSLC exam cancel te luze internal assessment sai suize punigu result pepet kai ko dele kane me internal assessment gu result ne punulungwang chang makmena apo Assam High Madrasa Special Examination tingkum chang na jangkaket teti beke baike zeket kane baike zikriket changbe thagai bako dele. Kartarpur corridor sigra sege kanum tumena kanchi betebe Pakistan kadai bisanang makcha be dobuibe Kartarpur Gurudwars sigra sege ka kulum ki tetpe Pakistan ba atari wagat border Pakistan na India border ka ke pekyung kai si leto dibe Zinai Kruke Zekrusno maigene lepenai dele. Noble Prime Minister Sri Narendra Modi ne Chumai Kruke Zekrusqui Rimai Zansi Uttar Pradesh kya tetpege anui India kadai mena katelebe regu kelimbung helicopters Hindustani Aeronautics Limited ne katelebe zai drone unnamed aerial vehicle Indian startup ne katelebe Indian Army tage balangai gulai je sale. Union Health na Family Welfare zai National Vaccination Drive gu report sai suize India ke COVID-19 reu kablo lumeriak planet teuze kro ha ke chekro me dai zai lakhim rois na medu kablo dele je sale. Zai Health Ministry na saze India ke de COVID-19 reu first dose kablo lume kro reaction na zaminge lak reaction na zaminge medu kablo dele je sale zai second dose kablo me kro imrote set je lak reaction se kana medu kablo dele je sale. Aigena na maigu mara sam news ka loiga dele pi guys and kingani mele indu to dele.